U mbajt konferenca me temë për luftën kundër desinformacioneve e titulluar kërcënimet hibride dhe dezinformuese nga identifikimi deri te reagimi kombëtar sistematik. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Maqedoni Matthew Lawson theksoi se është tetë e rëndësishme që qytetarët të kenë qasje në informacion të saktë, ndërsa kryeministri Mickovski deklaroi se dezinformacionet janë armë e atyre që duan të destabilizojnë rajonin. We think it's really important that citizens have access to accurate sources of information. And this is the key component of the partnership work that we're doing and what this conference is about. Because information is vital to the health of democracies, and disinformation erodes trust between citizens and governments. And that's why, as NATO allies, we're standing firmly together with the government of the Prime Minister to tackle disinformation today. Дезинформациите се практично оружје на оние кои што не сакаат да гледаат стабилен регион, не сакаат да гледаат стабилни држави и на тој начин преку ова влијание тие практично сакаат да го дестабилизираат целокупниот регион. Лажните вести исто така се дел од тој тип на дезинформации, така што ваквите настани само се додадена вредност врз квалитетот на информирањето на граѓаните.